Ngatho muno ni undu wa gucoka. Triza arauga ona guthii atia kana atia ngari inayo ndaragicokia riria mageragia gucokaniriria family yao na Karangũ. Triza ni agurirwo ngari iria ironekana kurehe thina ni undu wa ndugu ino ya Triza na makeup artist wake. Triza koretwo akiaria thutha wa murata wake wa giti kia mbere Tata Ese na Carol Kim gukorwo makionekana ta mathondeka ndugu. Tata Ese na Carol Kim matironanaga maitho kwa maitho ni undu wa Carol Kim gukorwo akingirira kihiko giki gia Triza na Karangũ kiria giagitumite Triza ethe uteithio kuri Tata Ese, na koguo mashabiki ni makorwo makiorota Tata Ese muno makimwira ni a betray Triza, na Triza twagikorwo tukiona akiaria. Ona Triza ataritie muthenya wa ira Wairimu wa Kimani ni arakorirwo akiyumiria na aratariria gitumi gia Karangũ gukorwo akinyitanira na arata aya a Triza na kwenda kumahuthira against Triza. Wairimu wa Kimani akiuga atatu aya manyitanirite tondu wa uria Triza arona mawira na kwaona ko makoroma, koguo marageragia guthondeka gicanjama around Triza niguo makorwo magietha mawira thutha wa Tata Ese gukorwo agiukirirwo muno ni mashabik ni undu uria arekire Triza na kunyitanira na Carol Kim. Triza ni akorwo akiaria no before turore miario iyo ya Triza kuri Tata Ese. Karangũ agitetera kuona nake ni arakoretwo agiukirirwo muno ni mashabik, arauga we gutire undu areka na ngoro njuru, akiuga Tata Ese ni muira wa giti kia mbere ati maundu maria mothe Triza endaga akorirwo akimahingia atari na ngoro njuru, no andu matina korwo makimuthikiriria na mathie na mbere na kumuorota hamwe na Tata Ese. Na miario ino Triza agikorwo akiaria kionekana tara miorota kuri Karangũ na Tata Ese. Triza akorwo akionekana taorota Tata Ese makiria. Triza akiuria aya othe mararuta mathako makorwirira relationship no ria uchumi umete bado mnapigania mapenzi na hii uchumi. Triza agitheka muno na akauga I can't. Oroho akorwo agikira caption ino akiuga Miss Triza, so fan uyu agikorwo akimuria Mrs escaped through the window and Miss entered through the door, na agikorwo akimwira ati maundu marathie uria kwagirire. Triza akionekana ta respond kuri Tata Ese akimwira araruirira relationship nginyagia itari yake na ndoi kuri araruta mathaa macio handu amahuthira gukorwo akimatha utongana niguo maundu makiumire. Ndigutenderithia ici makiria how make sure ni turn on your notification oga subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na next one.